Sad to nije više utisak, nego je to činjenica. Znači, porodica Radun je napravila veliku investiciju kupovinom ove firme i ova firma je dobila stabilno vlasništvo, što nam je jako bitno. S druge strane, vlasnik je pokazao i ogromno investira i dalje. Tako smo ovu godinu napravili velike projekte. Bili smo generalni sponsor Eurobasketa, radimo velika ulaganja u određene proizvode i napravili smo veliku investiciju u novu liniju za pakovanje, znači ovih tetrapaka od 200 ml koji se zove Edge. Ova investicija je bila velika 3 milijuna eura. A to je bilo u vrijeme takvo, pošto u Ajdušćini industrija je bila u dosta lošem stanju, tu mislim naročito Primorje, ljudi su bili uplašeni, ali sad se pokazalo da se može za svaku stvar naći i rješenje i evo baš za otkup voća napunili smo novi proizvod Vipavska breskva gdje smo puno uložili u znači ovaj domaći proizvod, domaće voće i ako nam potrošač prizna ovu kvalitetu i poljoprivrednici će dobiti za tu breskvu puno veću cijenu. Mislim da ne, pošto naša grupacija ima 6 velikih tvornica koje su na bivšoj teritoriji Jugoslavije, poznate po vertikalnoj integraciji, znači više manje svugdje imamo preradu voća, s tim da najjače u Srbiji gdje je najjača baza voća. Po tome je naš vlasnik i poznat, tako da tu ne vidim nikakvih poteškoća. Daleko smo najveći player na tom regionu, imamo najjače brendove i mislim da tu s te strane možemo očekivati samo najbolje.